Hayi mumeze mute abanyamugi? Urakubwira ino boro ngo ni iki n'iki. Iki ngiki ni igikoni. Ni igikoni bati. Si de gikoni. Kora iki muhira? Muraho. Aduha ibyo kurya. Kubera iki? Si de gikoni. Ese urukota? Wigera hari imbere? Siko warakaye? Hari umuntu wagututse. Ninde? Imyotsi ikora mbere ko imyotsi kera. Igikoni. Ku mwotsi myinshi uburi bangize inkwi zume bazita imyasi. Imyasi. Ariko umenye hari abahatari batazi naho ibirayi byera. Ukuntu ibirayi biba bimeze. Babibona mu bitabo, mu mamuvi, amafilime. Nkomeze mbibereke live. Hari abantu atazi tete zo mu cyaro. Ndabeshya. Bemisha witi. Azi bazitandukanye naho nguko niyo ngiyo iwanyu. Be n'ahantu ntazi mu migi. Kuntu nyine wenda wese zaho ngaho nazo zikunze ziba zimeze. Nazo ziba zitandukanye no mu cyaro rero natwe tuba zitandukanye. Nk'iyi ngiyi iri muri wese nziza, toilette nziza mu cyaro. Iyi ngiyi kwinjizamo se aho kwinjizamo n'ibyo ugenda ibitinze ariko ntabwo ari nkaza zizabije bija ko zitindishije ibivovo. Oya none imbaho kwinjira imbaho ntabwo ndi kwinjiza gusa nyine nawe ukuyibona hari n'abatazi itabi isiga. Ndakeka yuko isigara muri itabi ngiyi iryo rihinze itabi ikomeza kandi nta mihikiya ikomeza ibirayi nabirutse biriki ibishyimbo ya butugufi side ibitunguru. Ibitunguru uko niko byera mwimuka bibona ari binini. Yarabaye binini ibitunguru bitoya biri mu murima bitari byera. Ngo nibizera tuzabibereka. Amashu none. Sibe amashu. Ubonye amashu ayanga. Ko tuba dufite n'inzu nziza dore nkiriye. Wayibonye? Zimwe ziba. Iyi nindi. Hakurya iriya ntayibona. Seka inzu nziza sha. Wayibonye? Iyo. Wayibonye? Tuba dufite gito nziza. Sha. So rero nuko nguko ibintu byawe byifashe. Yarabatembereza mbere ku dukaritiye twinshi two mu cyaro dukuntu ibintu byaho bimwe na bimwe ukuntu biba bimeze. Nzajya mbatamo Rizada Dani subscribe wowe yikore niba ntashya uri umusirimu ubikoze. Thanks.